Hai manaze ting higimai zai hai manaze zimemang ka ge klum delei ya huing komnen mai kzing ki zimingeu ti kom chana zeng kai madai higimai ting higigu zimemang ka ina zime kogne hai mana hange rangai zai pudya kai taradelei Notice Manipur state ke zetkna ki manai Kuki maka ke kleu ze ke box bam ka ke Kuki zo nam sipai matai ke agreement te ge lubedu ze suspend ze proposal te belam gne chuna Manipur state ka pongpi district ze protest ze kleu lia ze lamui delei ze ka chu delei ki manai Kuki me Manipur state ke piting ke tibigne kleu ze ke box bam be ge chuna Manipur state ke Kuki zo me bone protest ze really te bige valley district ze AFSPA hindi ka hachi beju ze kai range ki ze chuna ge protest te ze really ze te ze lamui lei ze sale Notice Manipur state ke zet kana ki manai Kuki maka ke kleu perai beting ge hatyar herai tebe mro sute ni be pere ge chuna ge CBI me action ke dibe luzela muidlei ze ka chidlei ze CBI me ne chige mina hangsna me pere ge du court ke zai turam be ki ge ze pe zidu te un chige indlei ze ka chidlei Manipur state ke zet kana ki manai Kuki maka ke kleu pe chu rai beting ge Vishnupur police me gu gimi hai chum sone du ki ze gimi chi changkar squeeze hai t set sone du ki ze ko me rei tebe mro ka cham Sutetiko lei ze ka chidlei ze chibalam ge chuna ge Manipur state ke CBI me action mode ke lamui delei ze ka chidlei Pradesh state ke chuna ge tingsia zai tingrui kan do begine azai chirmak cha ka sakkeun chi ka sang je ke begine halu ge ma halei lingai brame ke ki be sia dip je halu ta temra me punilung imak cha pam be zigene Uttar Pradesh state gu chief minister Yogi Adityanath ne halu ta te zai mi ki gu halu ge ma halei lingai be sia di mahangge compensation per hangge elan je te un chi gai delei zika chu delei Ramgu Bodhi pe Prime Minister PM Narendra Modi notice Assam State Kaziranga National Park ze Wangchangai gulei ze cheu zai tingmui chi Kaziranga National Park ze son tak bam gulei ze ka delei Prime Minister ze zai chiba hangane Assam State gu Chief Minister Dr Hemanta Biswa Sarma ne schedule jidu television gailu delei ze ka delei ze Prime Minister Assam State chuna ge Wangchangai ra bige ze Assam State ke ze project ka cham ba teleu zai chiba hangane inauguration tu ze krol chang kreu ke ze high stroke sone du ki bigu ze inauguration tu ge gulei cheu zai chirmak cha BJP ge tapai pongje bam zai BJP ge mitabam teiza kdi malai ne ju indiaram ko Prime Minister PM Narendra Modi do to kam gulei ze ka chidlei ze salei Kum chana ze kai madai Lok Sabha election hangna Bhojpuri actor Pawan Singh ka chebe pedu ze BJP ticket pe gai zai chirong che indiaram kadai go capital Delhi kana JP Nadda zai Amit Shah nui hadau gai lu bachangge apane BJP gu ticket te lu ze ta gulei ka chebe ze cancel zai ta ma gulei ze rang chi gai ka kadai delei ze ka chi delei chi bize gana Pawan Dip Bhojpuri actor ne pane BJP ticket te mak pe kalai ge chuna ge akchara ka chebe pedu ze hi ze ibe ngau rangge nom gelei ze ka chi delei ze akchara du BJP gu ticket pe inchi rangge BJP party me changduita na close elan je du te inchi rangge nom gelei ze salei Congress Party ke pasuite lang pe Mallikarjun Kharge ka chebe pe ne saje indiaram kdai go bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi ne pane Prime Minister tabam somakta ne indiaram kdai me madau gudu lung to zai lung ndi laglei zika chudlei zisalei Himachal Pradesh State gu Chief Minister ne rangchi gaje Himachal Pradesh ke tingkum krete setkne react set lung ki ge hello me hapui me zai ka ching chipai ma hangge pension pe gulei zeka chidlei zai chi pension ja pe ke sang na changke che haimingeu hello ma hang du somak zai hapui mang du somak zai ka ching chipai ma hang kre setkne react set lung ki ge bam leina hangge pe ra hangge elan ja te un chi gai delei zeka chidlei Indiaram kdaiga Space Agency ISRO gu Chief Somnath ka chebe pe ze cancer hararit ne pahang imak che chuna ge nraz la muilei ze ka chidlei ze cancer hararit pung bze Aditya L1 mission du launch thebe maine chipedlei ze ka chidlei
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को प्रेसिडेंट पे जेपी नड्डा काचेबे पे ने हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा संसद के ने पताबम जे सोलू जे रिजिग्नेशन तेंदी दले जे काच दले जे पा चुना ने गुजरात स्टेट को संसद के बमगुले जे साले Assam State Guwahati hachai ki gen zimai tingmui ge ABC point ge ze gari accident te dele ze ka chi dele ze chi ge gari accident te be ze gari ka kre be pe driver ne gari kre wang lakti ze divider ge pelu gi dele ze che ze chi ge gari accident te be ne driver ze chi ge plan mina hangna ka hazam dele ze ka chi dele ze chi ge gari accident te be ne ka hazam mina hangna du ze ZMCH hereu ki ne apnai du ze chuna ge thleur hange te tat gain dele ze ka chi dele बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आरजेडी पार्टी से सोलू से एनडीए बीजेपी पार्टी के वांग रोगा लुबचांगे इंडियाराम को होम मिनिस्टर अमित शाह बिहार स्टेट के कजिंग के हिजी स्कुई माय डिजाइन दैट कुले जे काच दिले जे कजिंग के हिजी स्कुई माय डिजाइन बिहार स्टेट के जे महा रैली कचबे रैली दिका का सांगबदु बम कुले जे काच दिले दामाई के बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे कचबे बम के बम ब्लास्ट तेबे चांगदा दिगे चुना के एक्शन मोड के लामुई दिले जे काच दिले बेंगलुरु पुलिस जे चिरमक जे एनआईए में रमजदु जे एनआईए में इंदिराम के देगे स्टेट के चाम स्टेट सना के जे चुना के एनआईए में गुती में रमजे मक मेट्रो जे लामुई ले जे काच दिले जे ची 7 स्टेट के जे पुगु स्टेट के चाम के तमिलनाडु जे केरल जे कर्नाटक आइबरम स्टेट जे लामुई ले जे साले नाइकुम तिंकुम कुम चना जंग काय मदाई कुम गया पाकिस्तान के देगे लोकसभा इलेक्शन बम लोय गए लुबचंग गया पाकिस्तान के देगो प्राइम मिनिस्टर का हच्ची बेपे हंगदु कलांगाई दलु जे पाजे तसेयुता जदु तेउदाई लु दिले जिका च दिले जे प्राइम मिनिस्टर हंगे कलांगाई का कदाई बजे तिंग का तेउराई जबम बेपे साबत सर्व का चे बेपे जे प्राइम मिनिस्टर हंगे कलांगाई का कदाई दिले जिका च दिले खानलेस दु चुना रे कचामुदु पाकिस्तान के जे ककले बजे सोके मक चला मुरले जिका च दिले नाइकुम तिंकुम कुम चना जंग काय मदाई लोकसभा इलेक्शन पाकिस्तान के देगे बम गजे कराइबिटिंग प्राइम मिनिस्टर ते पे इमरान खान को पार्टी में दुई को ले जे का चितले कानले सु इमरान खान दु जे पाकिस्तान को पुलिस में टीम जे बांग जबम बि बिसेगने पाकिस्तान के देगे इलेक्शन कमीशन जे चरमक जे पाकिस्तान को स्पाई में पाकिस्तान के देगो रिजल्ट जे प्राची जे दु पुनैना पिहि जे ते इंती चिमक जे ते कान थी दले जे का चितले कानले सु दु चुना रे कचांग चिगे ककले जे सोके मक चला मुइ रे जे प्राइम मिनिस्टर का हची पे हंगे साबत शरीफ ने दुई जे ngam दai लु बिसेगने इंडियाराम को प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने दु एक्स ने दु पसुई बसम जे पे चांगाई दले जिका च दले जे मिंगे तिंकुम कुम चना जे kai matai hegi mai ting hegi gu zeme mang ka ne aigna loiga radle ningnui hai mana ne tingnai mi puin sang ne pigai za inkingai bambe bisigene ton di dle hai mana je klum dle